wanyuma y'ebyemizano okugenda kashubo bitari kukorakorana nokwetebekana omuzano gw'omupiira gw'ebigere omu 4th division hamwe na 5th division rurengo rwa district omu Kitagwenda. Abembeza b'ebyemizano bashutamisa orukiiko hari Ntara Primary School biikiriza na kuhandikiza za tiimu z'omupiira zoona obutagaruka kwikiriza abantu buntu kutebekanisa za tournament abembezi baba district baba batakukimanya teams tegetingire zemba zona and nishemerwa kumanyisa ngo teams z'omupiira gw'ebigere twatungayo ibiri no bara bataba hukunka ba represented cyo kurebera twine team nereka Kanyamburara ibembirwa mu Kennedy kandi niwe chief referee twitaba Kitagwenda kandi twagaruka twatungana team nereka Rwengeza wa Safari. Aba bayongera bashoborera ngo kwenda kwerinda ebizuba bikuba biri mu by'emizano nibaza kuhandikisa timu zombi ezabo nabishiki kandi bashaba bo kukuratira amateka angechi turi kweta illegal tournaments ninga illegal players mwencho tukuze kugambira abantu enkunzi z'emizano kuhwera teams eziriyo mbyaro ba making sure ngo babayamba kandi umupira abara batakukimanya umupira mukamo wanje umupira nicyo kintu cyakwasa ku promoting talents z'abana bita butwine boss boys and girls kandi kabatwara rengorwa higo actually umpira hata tugushamba nabwa sente songe kwatena no kuba uploaded aha FUFA system connect kandi kinyina amasuku kugira ngo twayihandikisaho kare zakongera kubasa kwankisa omugisa as well as na club zitu ziri strong tutari kugira ngo sange twazombye ku papirize. Arinda Kennedy orefu w'omupiira utendekirwe nagira ngo abayu Uganda Senior Secondary Schools Association batebekanise empiira egi kandi batahuna amateka kugira ngo ebizubu nk'ebihweho nicho organizing courses z'aba referees courses z'aba coach abemizano yona buli December na January. Courses niza kuba zirimbara high school ebiro 19 kwike ebiro 25 reka tuzikozese nikwe tugire ba referees tugire ba coaches tugire abakuru emizano bashomere batrainingire kandi bakora umurimo guru. Gasha kwa Sharifu Murungi aba Sky TV ya Genshonga.